Evde radyoya denge gele. جنابند نوچه رادیو دنگه گل دم باش ایرو 4 2025 ای شمی لبرکسل ساعت نه لآمده 11 گدارن جمع نوچه دستپیک روژه پیشکش بکن. گلی کردستان بشاردا شر مدعی شر مرنه و مانو بله دیوی شریدا گلک شهید مدان ایشا بسن مدید دیوی شریدا بوچه دیوی شریدا سرقابونا و آزادی و دوره هر دمادا گاوا مزن چکر بله هر تشتی مدیوی شریدا خلاص کرد نولاد باز کرد نه کاری خلاص کرد نه شر خلاص کرد نه شرف خلاص کرد نه تشتکی بچوده ملتکی جلس جوی ملتکی تنابونه دا یا سوال نه دشمن تنه مخالفه بنده کری ولاد بنده کری آزادی بنده کری شرف بنده کری افیالا کیو دما تاکم بریده او امو انگل من قابل شر چه چکت شر وقتشتر وقت دو ساله da geleki jiboy valan geleki jiboy azadi geleki jiboy şer çıkarttı hastı. Almanya و فرانسا دوی کرد ده پیواجه گوهرتنا سیاسی یا سوریه ده خودی رول بن. وزیرین کارین در وی آلمانیا و فرانسای دوهل شامه برای دارین هته شیره هفدیتین کرن. پشتی هفدیتینه داخویانیا چاپمنیدان. وزیر کار در وی آلمانیا آنلینا بربوک ده جوینه که چاپمنی ده آخفی و دیار کرد که وان آگاهی دای احمد الشارک و اوروپا تو آلیکاری آبوری پیشکشی پرگالین اسلامی ین نوناک او گد بیوستی کردان به گارانتین اولکاری ین مسوگر هیه. مجرا راکرنا جزای جسر سوریه جی به پیواجویا سیاسی و گریدایه. بری جی آنلینا دابو زانین که گرینگ جبو آواکرنا تکیلیان دناور اوروپا و شامه ده دیتنا تفگره لسر اردهیه نتنه گوتنن. وزیر کار دروی فرانسا ژان نوئل باروت جی شامه بانگا پیکانینا چارەسەریەک سیاسی به کردان رکرد. باروت ده هفدیتنا به نونرین جواکا سیویلا سوریه را گوتو بکو پیویست چارەسەریەک سیاسی به هفکار فرانسای کردان را وره پیکانین داکو اف ده پیواجوی سیاسی ده بشتر ببن. چکیای بالیوزخانه اخوان لشامه فکر کمارا چکیای پشتی کتن رژیم بشار اسد بالیوزخانه اخوان گرت بو لحات هیمون که دو جاره کتن بالیوزخانه اخوان لشامه فکر کمارا چکیای نونرتی امریکا و دولت دند سوریه ده دکر وزیر کار در وی چکیای وها گد ناوین برپرسین حکومت دمکی یا سوریه دلیستین جزایان دهنه او جی جبر دیروکا جیانا وانه و گد لی او دزانن تکلین به جیهان رجی جنوب چه دکن. از باورم پیوسته ام جی خودی لبانگی درکون و روسیای جی سوریه درخن. شانده که اسرائیل دچه قطره شانده که اولیکاری یا اسرائیل جبو بشتربونا دانوستندن تکلدار آگربست لغزای و آزاد کرنا دیلند دست حماسه ده بره خدا قطره. اوفیس سرک وزیر اسرائیل تکلداری مجاره اوها گد نتانیاهو دستور ده هیئت که استخبارات در و موساد سرویس اولیکاری گشتی شین بت و ارتش اسرائیل دا کدانوستندن لدوهای بدومینن. مدیای اسرائیل را گاند که شانده جبو بشتاری دانوستندن آگربست یل غزای ببه چوی خطره. رایدارن اسرائیل در روژن داوید جبر آستنگ بونا دانوستندنان رشبینی خواه نشانده بو. حماسیجی قبول نکر ناوین دیلگرتین شیخ این که دکارن ورن آزاد کرن اشکره بکه. دی 25 مجدر 2024 ده حماس دیار کرو بو که دانوستندن آگربسته که بناف بینکاریا قطر و مصر دهاتا کرن تکچونه. هر وها اشکره کرو بو که اسرائیل درباره وکشاندن آگربست گرتیان و وگوهراندن کوچبران ده شرط نو داتینه.
Hereke panelek li darxist. Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê bi navê ber bi Sûriyeke nû ve li navenda xweya li Qamişloyê panelek li darxist. Gelek nivîskar, helbestvan, şêwekar û siyasetmedar di panelê de amade bûn. Panel bi moderatoriya şêwekar Münir Şêxê û nivîskar Welîd Colî de bi rêve çû. Di panelê de mijarên wekî nêrînên rewşenbîran derbarê Sûriya Siberoja Sûriyê de rola rewşenbîran di çespandina rêgezên hemwelatîbûnê de Siberoja Kurdan li Sûriyê û Yekîtiya Tevgera Kurdan li Sûriyê û rola rewşenbîran hatin got û bêjkirin. Rûspiyên Helebê destwerdana Tirkiyê red dikin. Rûspiyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefî yên bajarê Helebê bi daxuyaniyekê destwerdana dewleta Tirka dagirker di karûbarên Sûriyê de şermezar kirin. Bi dehan Rûspî û melayên mizgeftên li pêşiya Meclîsa Rûspiyana Rojavayê taxa Şêx Mexsûd kom bûn. Daxuyanî jaliyê Mele Abdurrahman Xezo ve hat xwendin. Li daxuyaniyê de balat kişandin ser zehmetiyên ku gelê Sûriyê bi hemû pêkateyên xwe de di salane şer de kişandin. Di derbarê daxuyaniyê de wiha te gotin. Berxwedara Qesedê ya ku ji qonaxa parastinê derbasî qonaxa êrişê bûye, destkeftiyên rêveberiya xweser parastin û planên dewleta Tirka dagirker têk birin. Di dawiya daxuyanî de banga xurtkirina hevgirtinê ji bo diyarkirina nexşereyeke hevbeş hat kirin. Cîvanên koçek hilgirtine behsa giringiya xwe parastinê kir. Cîvanên çilaxa ku bawayekî xwebexş dest bi parastina herêma xwe kirine behsa sedemên hilgirtina çekan û giringiya wê kirin. Cîvanê bi navê Emar Murad êsî salî wiha dibêje. Em li vê herêmê dijîn, divê em biparêzin jî. Parastin ne erka beşekê teneya civakê ye. Cîvanê bi navê Hesên Beşîr balkişan ser giringiya hilgirtina çekan û wiha got. Hêzên leşkerî ji bo parastina herêmê li hemberî êrişên derve şer dikin. Divê em jî aramiya hundir biparêzin. Devleta Tirka dagirker bendava Tişrînê bombebaran kir. Navenda ragandin û çepemeniya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragand ku tevgera barafirên şer li ser bajarokê der Hafîrê û bendava Tişrînê berdewam e. Heta niha balafiran 5 caran bendava Tişrînê û 3 caran bajarokê der Hafîrê bombebaran kirine. Navendê bibîrxist ku dê agahiyên berfireh derbarê bombardumanê de piştre parve bike. Li bu tevgera balafirên şerên dewleta Tirka dagirker li herêmê berdewam dike. Talîbanê vê carê pace li jinan qedexe kir. Rejîma Talîbanê li Efganistanê pêkanîneke nû a dijminatiya xwe ya li hemberî Jinêzê de kir. Vê carê jî pencereyên odeyan ku jên lêne û li aliyê derve dinêrin qedexe kir. Li gorî ajansan serokê payebilindê Talîbanê Hibatullah Ahundzade fermandaya ku lavayên nû li ciyên weke mitbax ku jin lê xuya dibin pace neyên çêkirin. Lavayên heyî jî ji bo girtina ciyên vekirî divê dîwar bên çêkirin. Neteweyên Yekbûyî tecrîdkirina jin û zarokên keç jaliyê rejîma Talîbanê ve şermîzar kir û ev polîtîka weke cihêkariya zayendî pênase kir. Guhdarên hêjan û çeyên me bi dawî bûn dem baş.